Umlayeto wethu lo endlulile lapho khona besifundza encwadzini yamakhosi esibili, 2 Kings chapter number 20. Sibone umprofeti Isaya ayotshela inkosi Hezekiya igula ukuthi lalela la naku lokusho nguSimakathe uthi lungisa kahle tonke tintfo tasendlini kakho ngobe sewutakufa ngeke usinze. Lithi-ke Hezekiya inkosi akazange abanjwe ngulo mlayeto, akazange abanjwe nguleyo report, wabada ibudlelwane bakhe naNkulunkulu, wakhala kuNkulunkulu, anxusa uNkulunkulu. Ngithindwa-ke ngulo verse number 4 lothi kwathi nje Isaka asengakaphumi emabaleni livi laSimakathe lefika kuye. Isaiah left the king, but before he got out, the Lord gave him a message. The word of the Lord came to him. The Lord stopped him. While Isaiah was still in the middle yard of the palace, God sent him back. Awu, mhlobo wami, ngiyati kungenteka sebashito konke. Angathi uphetheni, angathi ubhekene nani, noma tiyehla tinyembeti, ngathi mbili ngathi ntsathu. UJehova usekhona, kukhona uNkulunkulu okungcono. Langakusho namhle kuseni ukugucule leso simo, kulethela ushintsho, methembe uNkulunkulu. Mntwana sekhaya bonke labeta kuye akabalahleli ngaphandle. Uyatibona leto tinyembeti uNkulunkulu, uyabona lobo buhlungu, uyabona uNkulunkulu lolo bhekene nako. Angisanandzaba-ke kokuthi ireport itsiteni, vele nawe tingikhomba konke kuthini, but ngicela ubambe nako. Lithi asengakaphumi. Awu lo Jehova wethu mntwana sekha usekhona, mbitena sesethude. Usekhona kuletha lushintsho, usekhona kuletha inguquko. Methembe uNkulunkulu wekubitwa lona. Sawubona mhlobo wami, sawubona mntwana sekhaya. Nanamhla ekuseni kwaphinze kwaba yimfokodo kimi ukubingelela kulo ligama lelihle leliphakeme nalinemandla, igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Nasi isingwa sethu sekuphila nanamhla babe wethu uNkulunkulu lasidekele sona encwadzini yaLuke chapter number 8. Ngicela kufundza nje namavesi lamabili, verse number 38 na 39. Lithi lendvodza lekwakhishwa kuyo emadimoni yanxusa Jesu yathi, ngicela ngisale sengihamba nawe. Kodwa Jesu wamhambisa wathi, buyele ekhaya ubatshele ngaloko uNkulunkulu lakwentele kona. Le ndvodza yahamba kuso sonke leso sigodzi, ihamba ilandzisa abantu ngaloko uNkulunkulu labesayentele kona. Hey mhlobo wami, indzaba yami ithi uhamba ngeyabani instruction. Ngiyakubona nje lamadlingozi losunawo, wena sewu-eloquent speaker, nakwenyuka tintsaba wehla tintsaba, awusaphatheke. Nakuthiwa uyabutwa ukuthi ubandlalini, uphethwe kuphi, kude la uphethwe khona. Mntwana sekhaya, ngiyakhumbula phela ngisho Jesu nakabita abafunzi bakhe bekasho ukuthi nine sentawuhamba nami. Hey mhlobo wami, lo nkulunkulu uyabathandza bantfu labatawuphathwa, nine sentawuphathwa ngimi. Ngiyacela mntwana sekhaya, banesiciniseko sekwekuthi le instruction lohamba ngayo uyithole kuye Jesu. Lithi the man from whom the demon had gone out kept on begging Jesus to let him accompany him as a disciple. Verse 39, but Jesus sent him away with different instructions. Hey mntwana sekhaya, unema instructions inkosi lenikana wona noma tintfo tenteka, noma mntwana sekhaya wena nawukhuluma kwenteka tintfo kusitakala abantu, but umbuto uthi abani lama instructions lohamba ngawo. Le ndvodza lesitawukhumbula phela ukuthi seyaduka ekhaya, yalahlekelana nelikhaya, naya lapha etinakhuzane emathuneni, seyihlala khona, ihlala ingcuno. Lithi-ke noma Jesu afika ayisatkhulumeli, seyikhulunyelwa ngemadimoni. Uthi Jesu uyayibuta uthi ungubani wena? Uphendvula lamadimoni, ithi hey, kuphendvula tsine la, kuphethe tsine, ngusibanyenti lo, sibanyenti lana. Lithi-ke Jesu wabona ukuthi lo udzinga lusito,
wawekhuda lamadimoni. Athi nakaphuma, lithi bantu bakulelo dolobha bamxosha Jesu. Wathi nasahamba Jesu, le ndoda yathi no, ngicela kuhamba nawe, ngicela kuphathwa. Ngowathi Jesu, lalela, ngitakunika i-instruction yami. Noma usitakele, kubonakala lushintsho, kubonakala inguquko. Lalela mntwana sekhaya, konke singakwenta, sithandazele abantu kwenteke tintfo, but walahle i-instruction yaNkulunkulu, uyawenta tintfo ngendlela lengasiyo. Uthi angikunike i-instruction, salubuyele ekhaya. Akunandzaba ke lekhaya wahamba nini, akunandzaba lekhaya mntwana sekhaya. Umholo wakho kungenteka ubukeleka phasi, akafunzi nawe. Hambe ekhaya, buyele ekhaya uyowethula bufakazi. Hamba, hey mntwana sekhaya, return to your home and tell what great things God has done for you. Then the man went away, proclaiming throughout the whole city all that Jesus had done for him. Yabuyele emuva ekhaya, yayommemetela ngemandla elizulu, ngemandla kaNkulunkulu. Bengikuncenga mntwana sekhaya, lo mlayeto akube ngumlayeto waNkulunkulu losolwahamba ngayo. Ngaze ngakhumbula indzaba leyenteka uBokhora nawufunza Numeri chapter number 16. Lithi Moses noma sekababita boDotham nabo Abiram athi abete kuye, bathi angeke site kuwe, wena sewuhambe kakhulu. Nakithi uNkulunkulu uyakhuluma, ngeke siphathwe nguwe thine. Babona ngoba semdzala Moses, bathi nathi uNkulunkulu uyasisebentisa. Lalela mntwana sekhaya, phatheka, vuma kuphathwa, biteke ekhaya. Noma ngabe wena sewukhuluma nawe uNkulunkulu unemadlingozi, but angikutshele, kuze utowuphumelela, kuze utowuncoba. Vumela uNkulunkulu mntwana sekhaya, uhambe nge-instruction yakhe. Kuyathotshwa lana, kubuyelwe emuva ekhaya, kuyowethulwa bufakazi. Babe wethu longcwele, babe wethu lophilako, sida mina Nkosi, sida nangumlaleli, sida umntwana wakho, sibane sihambe ngekwe-instruction yakho, singahambi ngekwenteka kwetintfo, singahambi ngemandla lesiwabonako, sihambe ngekwelivi lakho. Livi lakho uNkulunkulu eliyawusincobela, livi lakho Babele liyawusiphumelelisa. Sisite sibambelele kulo, sihambe ngalo. Wena uyawenta tintfo, nasiyawubamba livi lakho. Luthumo lonke Baba libuyele kuwe lungelwakho, egameni likaJesu Kristu.